Turabaramukije bakunzi ba Minembwe TV. Uyu ni umwanya w'amakuru ariko mbere ko tuyabagezaho ndore zimwe mu ngingo z'ingenzi tuza kwibandaho. Mikenke FRDC n'ingabo z'abarundi barasanye. Turaza kuja Uvira tubabwire ko ubuyobozi bwa Uvira bwashizeho ingamba zo gukomeza kurinda umutekano. M23 yavuze ko ishobora gufata Bukavu. William Ruto we yavuze ko abona ko ibiganiro hagati y'abakongomani ubwabo arizo bishobora kuzana umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Trump agiye kwishyuza Ukraine miliyari zigera kuri 500. Ikaze n'amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nankunda Yohana Dusere. Amakuru twabagejejeho ejo nuko mu Karinge FARDC na Wazalendo bateye imihana y'abanyamurenge basubizwayo na twigwaneho gusa bari bagavye ikindi gitero mu nkambi ya Mikenke baje gusubizwayo n'ingabo z'u Burundi byaje gutuma ingabo z'abarundi ndetse na FARDC barasanaho. Tuce gato mu mujyi wa Uvira ubuyobozi bwa Uvira bwashizeho ingamba zo gukomeza umutekano kubera intambara z'inyeshamba ziri kubera mu ntara Kivu y'Amajepfo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bwashizeho ingamba zo gukomeza gushimangira no kurinda umutekano. Zimwe muri izo ngamba zirimo kubuza ibinyabiziga kwinjira no gusohoka mu mujyi wa Uvira saa 12 za nimugoroba. Izi ngamba zihangayikishije abaturage bamwe bafite ibinyabiziga birimo nka za moto, imodoka bakorera hanze y'umujyi wa Uvira bavuye Fizi no mu bindi bice birimo ikibaya cya Rusizi ndetse na za Bukavu. Basanga iyi ngingo itazoborohera kuko batinda kuva mu muhanda kubera ubwinshi bw'ibinyabiziga. Alex Roje Buhendwa umuyobozi w'abamotari bakorera Uvira Misisi avuga ko iyi ngingo Meri ya Uvira yafashe izabangamira imiryango yabo. Yabwiye Ijwi ry'Amerika dukesha iyi nkuru ati batugiriye nabi kuko ntitwo bishobora kuvuga ngo saa moya badufungiye Kivovo cyangwa se Kala, hari igihe uzazana n'abana ukarara hariya Kala. Saa moya biragoye, mbere twagendaga kugeza saa 2 z'ijoro. Abafite ibinyabiziga kandi bavuga ko batizeye umutekano waho iyo saa moya cyangwa se saa 12 z'umugoroba yashizweho na Meri ya Uvira kuko ishobora kubasanga bari ahantu batizeye umutekano waho cyangwa se aho badafite amacumbi cyangwa se n'ifunguro. Mu gihe hamaze iminsi yumvikana abasirikare ba FARDC bata urugamba bahanganyemo na M23 bakaza mu mujyi wa Bukavu gatangira gusagarira abantu. M23 itanze itangazo gihutirwa. Mu itangazo ryo kuri wa kabiri ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa M23 ivuga ko yumvise amarira y'abaturage ba Bukavu nyuma y'ibikorwa z'ubugizi bwa nabi bakorewe mu mpera z'ikicumwe n'abasirikare ba FARDC ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Uyu mutwe avuga ko ibi byaha bigomba guhagarara vuba cyane. Tamahita amaso dufite uretse gutabara abaturage. Oni na leta ya Kinshasa bishinja M23 bavuga ko ifashwa n'u Rwanda ibyaha z'ubwicanyi ku basivile mu bice bitandukanye bagiye bafata, kwica no gufata ku ngufu abagore muri gereza muze ya Goma no gufunga inkambi z'impunzi gahato no kuzihatira guhunguka. M23 ihakana ibyo yagiye ishinjwa n'uruhande rwa leta, ivuga ko abantu bapfuye mu ifatwa ry'umujyi wa Goma ari abasirikare ba leta ndetse n'Abazalendo. Ihakana kandi ibirego byo gufata abagore ku ngufu n'ubwicanyi bw'abarenga 100 bari bafungiye muri gereza ya Munzeze. Mu itangazo uyu mutwe uvuga ko impunzi zirimo gutaha iwabo ku bushake kandi ntawe uhatirwa gutaha atijejwe umutekano usesuye. Iri tangazo rya M23 rivuga ko ubwicanyi no gufata ku ngufu ku bagore no gutwika ibice bya gereza byakozwe n'abagwanyi ba FARDC. Ibi M23 ivuga ko byabaye mbere y'ifatwa ry'umujyi wa Goma. M23 imaze kugenzura ibice bitandukanye z'intara Kivu y'Amajepfo birimo santere ya Nyabibwe, santere ya Minova, Numbi na Karehe no mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu bitari kure cyane n'umujyi wa Bukavu. Gusa dutegura inkuru hari amakuru twumvise tutaratoza neza ko M23 ishobora kuba yageze mu mujyi wa Bukavu. Aya makuru yuko ingabo za M23 zageze mu mujyi wa Bukavu tuzabatoriza neza gira tubabwira mu makuru yacu ataha. Simbere gato muri Kenya William Ruto ashimangira gushira inguvu mu biganiro hagati y'abakongomani bonyine ndetse no hagati ya RDC n'abaturanyi bawo cyane cyane u Rwanda. William Ruto president wa Kenya yasobanuriye abadiplomate n'imiryango mpuzamahanga yemewe i Nairobi muri Kenya ku myanzuro y'inama yahuriwemo na SADC na EAC yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania. Mu kiganiro yatanze kuri iki cyumweru ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka Perezida w'umuryango w'ibihugu za Afurika y'Uburasirazuba yerekanye ko usibye ibiganiro nta buryo bwo gutekereza ku gisubizo cya gisirikare ku kibazo cy'umutekano muri RDC. Yagize ati hamwe n'abandi bayobozi twasabye ko imigwano yahita ihagara ndetse no kubona ubutabazi ku baturage kandi igisubizo cy'amahoro binyuze mu bikorwa byahujwe na Nairobi Rwanda bizibanda ku biganiro. Twasobanuye ko bidashoboka ku gisubizo cya gisirikare cyakemuka. Itangazo rya nyuma y'iyo nama rirakomeza.
nama ihuriweho na leta yasabye ko hashirwaho mu bikorwa igitekerezo cy'ibikorwa bya gahunda ihuriweho na gahunda yo kutabogama kwa FDLR no gukuraho ingamba z'ingabo z'u Rwanda ndetse no guca intege ingabo ziba ku butaka bwa Kongo nk'uko biteganywa na gahunda ya Rwanda. Yasabye kandi ko hajaho inama ihuriweho n'abaministre baturutse muri iyo mitwe yombi mu minsi 30 kugira ngo isuzume kandi ishigikire ivyo byemezo byafashwe ndetse no gushiraho mu bikorwa uburyo bwa kuvana ingabo z'amahanga zatumiye ku butaka bwa Kongo. Reka dusimbire gato muri Afrika y'Epfo. Abadepite ba South Africa basabye leta yabo kuja mu migwano na M23. Parlement ya Afrika du Sud yateranye ku kibazo cya Republika Demokarasi ya Kongo z'umwihariko n'ingabo zayo zari mu butumwa bwa SADC. Ministre Mackenzie ngo ashaka kuja ku rugamba guha M23 isomo, yagize ati twateshejwe agaciro yabisubiyemo inshuro 3. Uwo ministre wa siporo n'umuco muri Afrika du Sud Mackenzie avuga ko abasirikare 14 bagwe mu rugamba muri Republika Demokarasi ya Kongo. Avuga ko iki gihugu gifite urubyiruko rwinshi ruri mu bushomeri kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Agasaba president ko rwose rwakwinjira mu gisirikare ukaja muri Republika Demokarasi ya Kongo guha M23 isomo. Ati reka tuzice abatwikiye abasirikare bacu. Atunga agatoki abandi badepite bamwe basa n'abamwumva abandi basa n'abamuseka gusa. Abwira president ati wiyita umugaba w'ikirenga w'ingabo nawe turagushaka ku rugamba muri RDC. Ati turambiwe izi ngabo z'ibipupe dufite mu ntego. Yongeraho ati iyi ntambara si imikino abantu barimo gufa mu gihano mwihaye amazina y'inshingano gusa. Yongeraho kandi ati muje ku rugamba kurwana. Yongeraho ati nzaba uwa mbere mu kwinjira mu rugamba munkurikire tugende tuje kugwana intambara nyayo mureke aya mazina y'ibicupuri y'ingabo. Kwibutsa ko abasoda ba Afrika y'Epfo bagwe mu ntambara ya M23 na FARDC ndetse ingabo za SADC ari 14. Reka dusimbire gato muri Amerika. Trump agiye kwishuza Ukraine miliyari zigera kuri 500. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yifuza kugira amasezerano na Ukraine ku buryo Amerika yazishuzwa amafaranga yahaye iki gihugu mu ntambara gihanganyemo n'Uburusiya guhera mu mwaka wa 2022. Trump yavuze ko Ukraine igomba kubaha amabuye y'agaciro cyangwa se ibindi aho guhora ico gihugu gitanga inkunga gusa ntaco gikuramo. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa Fox News Brett Baiet, Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye Ukraine imfashanyo igera kuri miliyari 350 z'amadolari mu buryo butandukanye ndetse yongeraho ko zaba ari ubugoryi gukomeza gufasha ico gihugu mu gihe cyo nta nyungu tubonamo. Yagize ati ndashaka kugaruza amafaranga yacu kuko tumaze gutanga miliyari 100 z'amadolari kandi badafite ubutaka bukungaye ku mutungo kamere k'amabuye y'agaciro, peteroli, gaze ndetse n'ibindi byinshi. Yakomeje agira ati nabwiye ko nshaka ingurane y'amabuye y'agaciro ingana na miliyari 500 kandi bemeye kubikora. Nibura ubu ntabwo twiyumva nk'ibigogi gusa, bitabaye ibyo twaba turi ibyo kuko nababwiye ko natwe tugomba kugira icyo tubona. Mu cyumweru gishize Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yemeje ko yiteguye kugirana amasezerano n'uwo ari we wese kubijanye n'amabuye y'agaciro arimo lithium, titanium n'andi mabuye akomeye. Icyakora ashimangiye ko abashyigikiye Ukraine cyane abo mu burengerazuba bw'isi bagomba kubanza kwifasha kwirukana ingabo z'Urusiya mu bice bikungahaye ku mabuye y'agaciro mbere yuko batangira ishoramari. Wakoze kuba natwe muri umwanya w'amakuru mwateguriwe na Nkunda Yohana Dusere. Turagusaba gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo uzozubona ibiganiro byacu mu wa mbere. Imana ibarinde, tuzasubira mu makuru y'ubutaha.